Reka tuvuge kuri Portugal. Igihugu gito mu buso ariko kikaba kinini mu bindi birimo nk'amateka, aho kiri mu byakoronije ibihugu byinshi bya Afrika ndetse kiri mu byatangije ubukoroni kuri uyu mugabane. Igihugu cya gatanu mu Burayi mu bifite umutekano kikabamo amahoro, kikaba igihugu cya karindwi ku isi gitekanye kandi kirimo amahoro. Igihugu giherereye mu majyepfo y'u Burayi by'umwihariko ku mwigimbakirwa wa Iberique. Igihugu byemezwa ko gifite ubwiza buhambaye, kikaba iwabo w'ibihanganye nka Cristiano Ronaldo, umwe mu banyamupira b'ibihe byose, Antonio Guterres uyobora umuryango w'abibumbye n'abandi. Reka tuvuge kuri Portugal. Iki kiganiro cyanditswe na Mupenda Joel. Umurwa mukuru wa Portugal ni Lisbon. Bakoresha igiportugais, ururimi ruvugwa n'abaturage bagera kuri miliyoni 10 batuye Portugal. Mu mirimo itandukanye no mu buzima bw'igihugu bakoresha amayero. Portugal iri mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi guhera mu 1986, ikaba umunyamuryango wa OTAN guhera mu 1949. Portugal iri no mu batangije OTAN. Iki gihugu gisobanurwa nka kimwe mu bihugu bya kera mu Burayi. Benshi bakemeza ko ari kimwe mu bihugu byiza Uburayi bufite uyu munsi. Portugal ni igihugu kizwi cyane kuri vin cyangwa se divayi, kikagira imijyi y'igitangaza n'abantu byemezwa ko ari umutima mwiza, niko bavuga. Mu bihe bitandukanye abantu bagiye barushaho gusobanukirwa Portugal, bituma ba mukerarugendo barushaho kwiyongera mu gusura iki gihugu, by'umwihariko guhera mu 2010. Ni igihugu benshi bemeza ko kiri mu byiza biri mu Burayi, by'umwihariko kubera ko kirimo amahoro n'umutekano kurusha byinshi byo mu Burayi. Icyambere kiza kuri iki gihugu nk'uko bivugwa ni ibihe byiza bihaba. Ikirere cyaho ukigereranije n'ibindi byo mu Burayi, icya Portugal ni cyiza cyane. Muri iki gihugu bagira iminsi irenga 200 hari agasusuruko cyangwa se izuba mu mwaka. Impuzandengo y'ubushyuhe buhaba ni °C20. Portugal iri mu burengerazuba bw'Uburayi, ikagira umurwa mukuru Lisbon nk'uko twabivugaga, umujyi ubamo izuba ryinshi kurenza indi mu Burayi, bigatuma impuzandengo y'amasaha y'agasusuruko cyangwa se y'izuba ari iminsi 200 buri mwaka. Ikiza cya kabiri cya Portugal ni uko ari kimwe mu bihugu birimo umutekano kurenza ibindi ku isi, bitewe n'uko ubutegetsi bwa Portugal ibirebana n'umutekano n'umudendezo wa rubanda babishyira imbere. Ku rutonde rw'ibihugu birimo amahoro ku isi, igihugu cya Portugal kiri ku mwanya wa 7 ariko cyavuye ku mwanya wa 3 vuba aha ngaha. Ni ikintu gikomeye cyane kubera ko nk'ibihugu bituranye na Portugal biri inyuma cyane kuri urwo rutonde. Nk'Ubutaliyani buri ku mwanya wa 38, Ubufaransa buri ku mwanya wa 61, mu gihe Espagne iri ku mwanya wa 30. Portugal ni igihugu gishinze imizi mu myumvire yo kubahana. Ikindi kigira Portugal igihugu cyiza nk'uko bamwe bivuga ni imijyi y'igitangaza iri muri iki gihugu. Guhera mu mujyi wa Porto ugakomereza Lisbon ukahava ujya Coimbra kugera Sintra. Portugal ishashe amabuye meza imihanda yose, bikagaragara nk'umutako mu bwiza. Waba werekeza mu byanya nyaburanga abantu baruhukiramo cyangwa se werekeza mu majyaruguru y'igihugu, ugenda uhura n'indi mijyi itagira uko isa wasura. Hari umucanga cyangwa se inkengero z'inyanja ahitwa Algarve mu majyepfo, ndetse n'ahandi heza ba mukerarugendo babyiganira. Portugal izwiho kugira ibirwa byiza bisurwa na ba mukerarugendo benshi, birimo Madeira. Ibirwa bya Madeira byabaye ahantu hakurura abongereza benshi guhera mu myaka ya kera. Ni ibirwa bikurura ba mukerarugendo, hakaba ikirere cyiza cyane cy'ubururu, inyanja n'ibibaya binogeye amaso. Aha niho umuhanga mu by'umupira w'amaguru Cristiano Ronaldo yavukiye. Yavutse ku itariki ya 5 y'ukwa kabiri mu 1985, avukira mu gace ka Funchal gafatwa nk'umurwa mukuru w'ibirwa bya Madeira. Kuba iki gihangange mu by'umupira w'amaguru cyaravukiye ahangaha ntabwo ari ibintu kubimenya bigorana cyangwa bigusaba kujya gusoma ibitabo. Ukigera ku kibuga cy'indege cya Madeira, ikibuga cyanitiriwe Cristiano Ronaldo kuko bakise Cristiano Ronaldo International Airport mu 2017, nta n'ikindi bakubwiye, utangira kumva imbaraga z'uyu munyamupira. Birushaho noneho iyo ubonye icyumbano cye bahubatse. Iyo uvuye ku kibuga cy'indege ukagera neza mu gace ka Funchal iwabo wa Ronaldo, hari ikibumbano kinini cya bronze kiri ahirengeye hafi y'inzu ndangamateka ya Cristiano Ronaldo. Inzu yiswe CR7 Museum ni ikibumbano kigaragaza ibikorwa bye ndetse n'imizi afite muri uyu mujyi. Inzu ndangamateka ya Ronaldo yahariwe kugaragaza ubuzima bwe bwite n'ubw'umwuga we. Iyi nzu irimo ibikombe yagiye atwara we ku giti cye n'ibindi yagiye atwara ari kumwe n'abandi. Ronaldo akunda kuvuga Madeira cyane, akunda kubwira isi yose ko ariho yavukiye, akahakurira kandi hamutoje uko yabayeho bimugeza hari uyu munsi. Agaragaza ko atewe ishema n'inkomoko ye, ikindi agakunda gusura abantu baho cyane.
Kuba muri Portugal byemezwa ko bihendutse cyane kurenza henshi mu Burayi. Nta gihugu na kimwe cy'i Burayi kirusha Portugal inkombe z'inyanja cyangwa se inkengero z'ibiyaga nini kandi nyinshi nka Portugal, kandi bikemezwa ko ari heza. Hari ibyanya binini biriho umucanga ku nyanja, umucanga wera. Byemezwa ko inkengero z'inyanja muri Portugal hari aho ushobora kugenda ibirometero 800 hose ari ku mucanga. Hahora abantu baturutse imihanda yose, cyane cyane abo mu Burayi, bagiye kohota izuba. Kurara ahangaha ntabwo ari igiciro gihanitse. Guhera ku madolari 15 kugera kuri 30 ubu ushobora kubona aho uryama. Nta watembereye muri Portugal wareka kukugira inama yo gutemberera mu byaro byaho. Ni ibyaro bifite ubwiza bw'umwimerere bitari ahandi mu Burayi. Hari abaturage byemezwa ko bakirana urugwiro ababagana. Ni igihugu kuva kuri Lisbon kugera Porto n'ahandi ku nyanja. Ubuzima bw'ijoro bwaho bukundwa na benshi. Amatara y'uruhererekane atatse inyubako zitagira uko zisa, byagera kuzifite imiterere nk'izo muri Afrika bikaba karusho. Hari kawa nziza ndetse na vino cyangwa se divayi. Ibi bihera kera cyane, ari nayo mpamvu n'ibihugu byagiye bikolonizwa na Portugal nka Angola na Brazil nabyo byohereza hanze ikawa nziza kandi nyinshi. Bifitanye isano na Portugal. Abanya-Portugal bakoloniza ibi bihugu bahateye ikawa kubera ko ari cyo gihingwa bashyiraga imbere kuruta ibindi. Portugal ni igihugu kiri ku mwanya wa 17 mu bunini ku mugabane w'u Burayi. Ibi kwemerera kuba wakizenguruka bidatwaye igihe kinini. Wabikora nko mu mpera z'icyumweru kimwe, weekend, bikaba birangiye. Bafite imihanda myinshi kandi yubatse neza, abahatuye bakaba mu bubaha amategeko y'umuhanda kurusha ahandi mu Burayi. Byemezwa ko abanya-Portugal boroherana mu birebana no gukoresha umuhanda kurusha ahandi. Ibi ni bimwe mu bituma hari abavuga ko Portugal ari cyo gihugu cyiza mu Burayi, yewe niba atari no ku isi yose. Ubuzima bwaho mu by'ubukungu bugaragazwa nk'ubukomeye. Mu 2024 umusaruro mbumbe w'iki gihugu wari miliyari 300 z'amadolari y'Amerika. Aya iki gihugu cyayakuye mu bukerarugendo, ubuhinzi, ubudozi n'ibindi. Gusa muri Portugal haracyari ikibazo cy'ubushomeri kuva Burayi bwahura n'ikibazo cy'ubukungu. Abadafite akazi bihariye 6 cyangwa 7% by'abaturage bose. Zimwe mu mbogamizi Portugal ifite kandi harimo kuba umusaruro ukiri hasi ugereranije n'ibindi bihugu byo mu Burayi. Bikiyongeraho ko abanya-Portugal bakiri bato kandi bize bajya gukorera mu bihugu by'amahanga bitewe n'impamvu zirimo ko n'umushahara muri Portugal ukiri hasi. Nubwo urwego rw'ubukungu rukibangamiwe n'ibyo, hari izindi nkuru nziza zerekeye ubukungu bwa Portugal. Ikoranabuhanga muri iki gihugu ririmo rirakura ku muvuduko munini cyane, ndetse ubu umujyi wa Lisbon urimo guhinduka igicumbi gikomeye mu by'ikoranabuhanga, biherekejwe no kuba ubukerarugendo nyuma ya COVID-19 bwarongeye kuzahuka bugasubira mu nzira nziza. Mu byerekeye politike, iki gihugu gifite amashyaka akomeye arimo iry'abasocialiste, Social Democratic Party n'andi. Ni igihugu kiyoborwa na president. Uwa kabiri mu gihugu ni minisitiri w'intebe Marcelo Rebelo de Sousa, niwe perezida w'iki gihugu. Yatangiye kugitegeka ku itariki ya 9 y'ukwa gatatu mu 2016. Ari muri manda ye ya kabiri, ari nayo ya nyuma izarangira mu 2026. Politike y'iki gihugu irakomeye, gusa mu myaka ishize yakunze guhura n'ibibazo bya ruswa. Igisirikare cya Portugal ni gito, kigizwe n'abasirikari 30,000 bonyine. Inshingano zabo ni ukurinda igihugu, gukora ibikorwa byo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi no kujya mu butumwa bwa OTAN. Ingengo y'imari igenda kuri iki gisirikare ni 1.5% by'umusaruro mbumbe wose. Ni nto kubera ko iri munsi y'igipimo fatizo OTAN yashyizeho. Mu 2014 ibihugu binyamuryango bya OTAN mu nama yabereye muri Pays de Galles byemeje ko ibihugu bizajya bikoresha ingengo y'imari mu gisirikare nibura ya 2% ku musaruro mbumbe w'igihugu. Portugal ifite igisirikare kirwanira mu mazi, ikirwanira ku butaka n'ikirwanira mu kirere. Iyo abantu basuye Portugal akenshi basura umurwa mukuru Lisbon, umurwa w'amateka menshi, ariko cyane cyane baba bagiye kwirebera ubuzima bw'ijoro bwo muri Lisbon. Basura kandi umujyi wa Porto uzwiho kugira vin nziza ndetse ufite n'ubwiza karemano. Basura Algarve, igice gifite umucanga wongeyeho ikigobe. Basura henshi kugera Madeira twahoze tuvugaho mu kanya. Icyo abantu bakundira Portugal nuko bihendutse kuhasura. Abaturage baho ngo bakira neza ababagana, hakaba ikirere cyiza kandi bahasanga vin n'ibyo kurya byiganjemo amafi. Uretse Cristiano Ronaldo, Antonio Guterres, umuyobozi w'umuryango w'abibumbye, nawe yavukiye muri Portugal. Yavutse ku itariki ya 30 y'ukwa kane mu 1949. Uyu mugabo yavukiye Santos Ovelo i Lisbon. Guterres aha niwe yize amashuri abanza, aza kwinjira no muri politike, aho yabaye minisitiri w'intebe w'iki gihugu guhera mu 1995 kugera mu 2002.